prvo vrati. 519 kuna. No ti rekao što si potrošio. Nisam ja pitao koliko će mi imaš mobitel. Neće se mobitel. Uzet će me 10.000, a predam Ti se potrošio to. To ti krivo. Potrošio sam, uzet će me 10.000. Nemoj trošiti to. Ajde si meni nakurat, sjedi. Ajde. Jeba ti. Ne, ovo se niko. Uzet će me, ako tako nastavim, uzet će mi 10.000 kuna mobitel. Za koliko je mene mobitel ovdje? Ja vidi. Ne, mada je normalno. Sad ja gledaj. Do 50 tarifa puta 24 mjeseca. 3.000. Ma vidi sada, sad ću ja gledaj ovo. 3.600 ispada. Ovo zapisi po sisa. Gledaj ovo. Jarovski popao i sisa. Gledaj me poziva ovako, gledaj. 96 sati. Ti meni računaj 96 puta kunu i... Uzme tele 2, hoće je 50 li. Da? Ovo me boli. 96 Puta. Gledaj sada, sad si ja. Sad gledaj ovo. Ja, ajde si sada koliko će biti vjerno. 96 sati. 96 sati. Puta 60 minuta. Je 5760 minuta. Puta 1,5 po minuti. I 8640 po minu jedna. To sam ja potrošio. Nima mobitel toliko izdaš. Ja govorim. Ja trošim, ne, gledaj, slučaj jebo ga isi. A molim me kurat. 24. Ja tvoj problem što ti trošiš. Slučaj sam ti objašnjam jebo ga isi. Ja radim neki potrebno. Normalna tarifa mi je 150. I moram ga platiti 2 godine, 24 mjeseca. I da trošim normalno. 150 kuna je da ne preskoči. Izađe mi 3600 kuna. Ne izađe se mobitel tu. Ali računaj, ako mi je tarifa 150. To potrošio. Kako ne kućiš taj tarifa? Ti ne truji. A sada ti plaći 3.000, mobitel se još na to. Potrašiš mjesečno što se... Svako ovo takvi mobitela najma preskoči do 300 000. Pa ne, ali ti da računaj da kupiš mobitel, po 3.000 kuna platiš mobitel. I Sada, računaj da potrašiš svaku. Evo, nisam siguran rediti dobru sliku kao Puta tako 24 tako mjeseca. igraš. Pa ti onda je računaj. Našao je noći način da se nam Pa nemoj strano. što trebam bon? Ja bono, Pa znaš onda, ej, 4 mjeseca. čekaj, ako bod imaš 4 mjeseca, zašto onda potražiš više od 500 kuna? A znaš zašto? Zato što je mobitel na pretplatu i svi me cinkaju, ajde daj Turka se ti, tebi je mobitel na pretplatu, ajde daj za poziv, ajde za zov, pa znaš kakav je pretplata? Pa što? Ja ti uvijek tako, ja uvijek imam. Evo, znaš ti je. Pa ja uvijek imam, ja nikad nisam imam. Ne, kući, znaš kako je tebe na pretplatu? Nikad nisam došao. Svi znaju koji imaš mobitel na pretplatu. Pa šta? Turka, ajde daj za poruku, Turka daj za poruku, daj na svojim kevo, ajde u pičku ti, keva, ovo ono. Ja mogu opet će biti tako da ne znam, ja znam. Ja nastavno i ovo imam. Za mjesec dana 519 kuna sam dobio. Jedno imam sreću. Evo već isto mi tako. Dobio sam ja 650 kuna. Za koliko mi sreće? A? Za mjesec dana. A tarifa mi koliko mi je bila tarifa? Više, 10 kuna sam mogao potrošiti. Recimo je sve što sam ja potrošio. Ja sam plaćao 60 kuna. Sve ostalo što ja potrošim skuliš. Nadam sam to sam mislim, ja onu kaficu polomio i stavio svoj na bonove tako. I šta? I to ko potrošio? Kad plaćaš, kad plaćaš jedni 150 kuna i još ti boleš bonove. Ne plaćam ona ništa. Kako da je to? Zato što ne plaćam, ne moraš se plaćati. A Treba najnapraviti. da. Pa šta rada? A vidiš? Evo gledaj, gdje radiš? Jel ima kafi i si na računu banku? Ja, jel ima leme kafi? Ja, nikad. Slušaj ovo. Koje? Slušaj ovo.